بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم درس الخامس والسبعون درس كبان دي جوابون وعقيدة وسط، يعني عقيدة أهل السنة والجماعة والإسلام والذي في ممون وعقيدة وسط، يعني عقيدة وانتو كحكوند كلوني حكوند في إنتينغول إنكينغول. عقيدة الإسلام وعقيدة وانتو كحكوند وفي إتا ongaka mokahakunde kundo ni ko dabba kon e aqida islamo la tajidu fiha ifratan wala tafrita atawata e makko kanko odo aqida fi itugol ma welsindagol haran ngakki ala e makko feƴƴintingol kadi wano aqida annasaran ko ɓen feƴƴintiniri noon e fi Isa e Allah kanko alaaɗo. wa ilayka ba'du al-amsila ala al-wasatiyya fi al-aqida allati hiya min abrazi mazaya. e hino ɗo ɗen yoga e mise hollayɗe wonde aqida l'islam on ko aqida nodduɗo e wasatiyya. wasatiyya on ko wongol ka hakkunde ka tumbo laawol. on aqida mo tawi ko wasatiya on woni ko ɓuri feeñude e ɓure oɗo aqida. almisalul awwal, misal aranangal, al imanu billahi azza wa jal, gomɗingol Allah tedduɗo mawɗo on. hella ka gomɗingol Allah ko ɗon o fuɗɗori. aqidatul islami wasatun bayna almaddiyin alladhina yunkiruna alama alghayb wa ma wara'a at-tabi'a mimma la tasilu ilayhi hawasuhum. aqida l'islam on ko aqida wonɗo ka hakkunde ɓe yimɓe ɓe tawata ko gomɗini wo ko suti kon tum, ko ɓe wiyete maddiyin. ɓe tawata ko yii kon tum hoori, ko ɓe sutaki kon ɓe hoolaki few, ɓe wiyete maddiyin. ɓen ɗon yimɓe hiɓe yeddi ko wirni kon fof, windere wirninde nden fof hiɓe yeddi. ɓe yeddi Allah, ɓe yeddi malayka, hiɓe yeddi yiite aljanna, hiɓe yeddi ummital, hiɓe yeddi kala ko wirni kon. joni noon ko ɓe wiyete maddiyin. kala ko wona ko woori kon tabiya on ko tawata kon ko suta kon no waali e kene, ko tawata yiitere nden ala hewtude yi'ugol, ɓe hoolaki ɗum ɗon. ko yi'atake meme kon fof e ɓeyni ko ɓenada, ɓe wiyete maddiyin al jadaliyin. ɓen ɗon ko ɗum ɗo woni aqida maɓɓe on. khaniqina sawta al fitra fi sudurihim, ko ɓe ɗeɗɗuɓe ko wiyete kon hito ma ɗum sowto limanu tagidaɗo on e goɗɗo ka ɓerɗe maɓɓe. hiɓe ɗeɗɗi ɗum nder ton wona yo yaltito. mutahaddina mantiqa al aqli fi ru'usihim, hiɓe teeɗi ko wiyete kon mantiq haqqille, ko haqqille ɗen wowlata kon ka koye maɓɓe, ko haqqille ɗe miijitoto kon anda wonde hunde watake woodede e ɓaawo wonnuɗo. ɗum fof hiɓe yeddi. islamu on noon aqida makko on ko aqida wonɗo hakkunde ɗum ɗon wa bayna al khurafiyin alladhina yusbituna lil alami aksara min ilah, e hakkunde ɓe yimɓe fenoɓe tabintinamɓe aduna on reweteɓe ɗuuɗuɓe. yani ɓeeɗano wi reweteɗo ala, ɓeeɗano inni reweteɓe buyno woodi, na Allah tun reweteɓe buyno woodi. bal yuhilluna ruhal ilahi fil muluk wal hukam,
ɓeeɗo yimɓe wiyete khurafiyin, yimɓe sanam, yimɓe rewoɓe ko na Allah, ɓeeɗo hiɓe jippina ruuhu reweteɗon ka lamɓe, ɓe rewa lamɓe goo, ɓe rewa ñaawoɓe, wa bal fi badil hayawanati wan nabat, hiɓe jippini ruuhu reweteɗon e yoga e jahooje e puɗulli, mislul abqari wal asjari, wano nayi e leɗɗe. ɓeeɗo ɗen yimɓe khurafiyina innuɓe wonde reweteɓe buyno woodi, a tawa woɓɓe ko nayi rewata, woɓɓe ko bolle rewata, woɓɓe ko jahe, woɓɓe ko kulle burure, woɓɓe ko reway ko henndi o. ɓeeɗo ɗen fof no woodi e nder yimɓe ɓen, ɓeeɗo fof ko e nder yimɓe ɓen woni. o wiiɗo rakmu wahid kanimol arano alwasat yuqalu fima lahu tarafani mazmuman kaljudi alladi huwa bayna albukhli wal israf. ko wiyete ko woni hakkunde ko hunde marde toni ɗiɗi, ko woni hakkunde ɗon kon no mari seraji ɗiɗi, no mari cenɗi ɗiɗi, sengo goo no ga, sengo goo no ga, koko woni ɗum ɗon kon hakkunde ɗon kon wiyete wasat. ɗi tawata ɗa no ŋiña, ɗa no ŋiña, ɗum ɗon noon wona ka hakkunde ɗon kañum, ko moƴƴi kon wona ka hakkunde, wano dokkal no hakkunde guddan e feƴƴintingol, yani bonnugol e ɗawrugol. guddan ɗan ko ɗawrugol ko jogii kon few, israfu on ko funsugol ko jogii kon, wudduɗo on no jogiti o accitata fus, funsowo on no lancude e hoore fenande, o waɗata dépensé e hoore ko moƴƴi, ko hoore fenande tun o watta hoore funsugol. joni noon dokkal ngal ko hakkunde ɗon woni, ɗum ko misal tun hollugol ko woni kon wasat, ko hunde suɓande wonde hakkunde piiji ɗiɗi ŋiñaade, ɗen andi guddan no ŋiña, funsugol kadi no ŋiña. Allah no daali wala tubazir tabzira, la tajal yadaka maglulatan ila unuqika wala tabsutha kullal bast. wota ƴettu jungo ma ngon waɗa ka dande maɗa, ngo kolmbe ɗon hara ngo accitata few, ko ɗum woni kolmbugol jungo ngon ko angal o dokkal few. wo konota kadi fontugo few ha funsa ko marɗa kon fof luttirani hara hay hunde a mara. joni noon guddan ɗan koko ŋiña, funsugol ngol kadi koko ŋiña, dokkal ngal no hakkunde ɗon andi dokkal ngal koko yettini. fa yustamal bi mana al itidal, ɗum ɗon no hutore e mana wongol ka hakkunde fotidira, anil ifrati wa tafrit, hakkunde welsindagol kañum e feƴƴintingol, hakkunde ɓurtingol e ŋakkingol, hakkunde ɓurtingol e ŋakkingol. qala taala wa kadhalika jaalnakum ummatan wasata, e nder ko sifoto fi mofte nulaaɗo ɗen kon o daali ko ni men waɗiri on mofte suɓaaɗe, mofte hakkundeeje, yani udulan khiyara, ko mofte nunɗuɗe suɓaaɗe. wa hayrul umuri awsatuha, piiji ɗin fof ko ɓuri moƴƴude ko woni konka hakkunde. amma ragmo ɗiɗaɓo on nde yewtere ɗo ko ƴettande ka deftere wiyetende al iman wal haya. iman wal hayat ko deftere nde docteur Yusuf al-Qaradawi wallifi. faqad rafadat aqidat al islami al inkar al mulhid, l'islamu on aqida makko on no sali ko wiyete kon yeddugol wonnugol e salndol ɗagol, salo yedda few. kama rafadati taadida wal ishrak al jahil, wano l'islamu on aqida mum on salori ni ko wiyete kon ɗuɗɗingol allaɓe e sirkangol allah wonnugol e majjere. wa asbatat lil alami ilahan wahidan, aqida l'islamu on tabintinani aduna on reweteɗo goto pet, la ilaha illa huwa, reweteɗo o ala siwona on ɗon. mo waɗi reweteɓe buy o sirki, mo ɓolɗini few on ɗon kadi majji o sirki o yeddi.
lam yalid wa lam yulad aqida l'islam on inni allah ko reweteɗo gooto reweteɗo o ala sina kanko e hoore ɗum kadi o jibinali o jibinaka walam yakun lahu kufuwan ahad o marayi eɓɓidirteɗo hay e gooto o mara yerondiraɗo o mara nanɗoɗo wa kullu ma adahu mahluqat kala ko wona allah koko taga taguɗo on ko gooto pet ko lutti kon fof koko taga la tamliku darran wala nafa joganaki hoore muɗum lorra jogaki nafa wala mawtan wala hayatan wala nusura kala ko taga kon joganaki hoore mum mayde joganaki hoore mum gurdan joganaki hoore muɗum ummitan ɗum ɗo fof ko allah jogii ko allah jogii lorra ko kanko jogii nafa ko kanko jogii mayde e gurdan ko kanko jogii kadi ummitan ko taga kon fof hay hunde wawata ɗum ɗo almisalu sani misal ɗiɗaɓo on e laatagol aqida l'islam on aqida wasat o wi sifatullahi taala ko sifaji allah towɗon o wi falaysa fi aqidati l'islam alghulu fi tajrid ala e aqida l'islamu on fantingol ka telɗingol ko wiyete telɗingol ko telɗingol mo e sifaji ɗin yani ko wiyete telɗugol ko sa ari joni a ƴetti kaafa a saltike leggal ha ngal laaɓi ko ɗum wiyete telɗingol tajrid sa fertike calɗi ɗin ha woni mboocal joni luttiri ni ko ɗum wiyete tajrid no woodi e feddeji go'o siforɓe noon allah bimana allah ko no mara inɗe o mara sifa no wawi wa sa ari a fertike leggal ayni hino ko kangal tunni calɗi ala hunde ala joni noon aqida l'islam on ko o wonɗo hakkunde telɗingol alladi jaala sifatil ilah mujarradu surubin la tuuti mana oɗo telɗingol waɗugol sifaji reweteɗo on ko tawata ko ɓoorigu tun woni e mum jonnata mana hay hunde wala tuuhi bi hawfin aw raja jonnata ko wiyete kon kulol jonnata jorto kama faalatil falsafatil yunaniya wano ɓe philosophie ɓe grec ɓe waɗiri ni philosophie ƴetta ɗon e philosophie yunan ɓe yunaniyankoɓe ɓen ko ɓen adi moƴƴinde on philosophie nantina noon e arabu yimɓe ƴetti ɗin miijoji fa kullu ma wusifat bihi l ilah annahu laysa bi kada wa laysa bi kada min gayri an taqula ma sifatu hada l ilahi l ijabiya wa ma asaruha fi l alam kamɓe ɓe konti kala ko sifa kon e fireweteɗo on wona no woniri o ɓe wiya nani o woniri nani o woniri ko on falsafa yoga e feddeji goo ka l'islam kadi ƴetti yoga e feddeji ko ɗum ƴetti hara ɓe wowlali wonde ko henno woni sifaji o allah ɗi tawata ɗin ko sifaji ijabiyankeji mana heɗi waɗɗani allah ko henno woni batte majji on e nder aduna o wa yuqabilu hada anna al aqida al islamia halat min altasbih waltajsim alladi waqaat fihi aqaidu ukhra no fewtodiri e ɗum ɗon ko tawi kon aqida l'islamu on himo yeewi e nandindingol yani allah aqida l'islamu on no holli wonde allah nanda e ko tagi kon few allah ko taguɗo o nandata e ko tagi kon hay nokku ɓe nanda taguɗo on e ko taga kon nanda hay seeɗa laysa ka mislihi sey ko noon kadi aqida l'islamu on no yeewi e ɓandingol ko waɗigol allah wa jogiiɗo ɓanndu e hino gite e hino yiitere e hino hoore e hino koyɗe e hino ko ɗum wiyete tajsim waɗugol mo wasi ko ɓanndu tagaaɗo ni aqida l'islam on no yeewi e ɗum allah nandindintaake allah ɓanndintaake yoga e piɓle go'o yani e ɗum ɗon nandingol allah e ko tagi kon nandingol allah e ko tagi kon ko nandingol mo e tagaaɗo ronkowo wano yahudiyankoɓe ni alyahudi ɓen hiɓe konti allah wa banu adama wonde o nawnay o maayay o ronkay o weelete o faljay sifa ɗin ɗon fof kamɓe kadi noon ɓe kontiri allah subhanahu wa taala allati ja'alatil khaliqa ka ahadil makhluqin ɓe alyahudi ɓe no waɗi taguɗo on wasi tawi ko tagaɗo
minan nasi e yimɓe ɓen wa wasafathu bin nawm ɓe sifi o reweteɗo ɓeyni o ɗanoto o gonay o ɗanoto wattaɓe e ronkere warrahate e fowtere ɓeyni o oɗo Allah wo o nawnay o ronkay o ɗanoto o wal muhaba wal qaswa o yiɗay imo ñaaɗi kadi wonde o ñaaɗay wonde o yiɗa wa ja'alathu yaltaqi bi ba'dil anbiya'i fa yusari'ahu no ka diina maɓɓe ma ka aqida maɓɓe wonde kanko rewete ɗon o cippiray e tagaɓe goo ɓe liɓamo ma o liɓa ɓe ko noon ɓe sifori Allah maɓɓe yani kamɓe ko noon ɓe kontiri Allah o fa yaglibuhu wa yasra'ahu o liɓamo o foolamo ko ɗum kamɓe ɓe jogori aqida maɓɓe on hiɓe mari ɗum toon ka nder aqida katra noon ka deftere maɓɓe wiyetende Talmud ɗum ɗon wona tawreta o naalima ko Talmud ɗum ɗon kamɓe jooɗi moƴƴinani hoore maɓɓe ko goɗɗo tun jooɗoto desino walakin aqidatal islam tuqarriru tanziha llahi subhanahu an musabati mahlukati kono aqidal islam wa huwa samiul basir o mara sifa hay hunde kanko on ko kanko woni nanowo kanko woni yi'owo walam yakul lahu kufuwan ahad ɗum kadi ko dalil goo o mara yerondirteɗo o mara eɓɓindirteɗo wa ma hada tasifuhu bi sifatin ijabiya fa'ala e hoore ɗum ɗo aqidal islam on no sifo Allah sifaji ɗi tawata no waɗɗanimo ɗi tawata kadi ko jogiiɗi golle heraniɗemo kama qala ta'ala fi ayatal kursi wono Allah daali noon e o aya wiyeteɗo ayatal kursi wonɗo ka suratul baqara o wi allahu la ilaha illa huwa o Allah reweteɗo ala si wona kanko alhayyul qayyum ko kanko woni wuuruɗo tabituɗo e gurdam mo gurdam muɗum lannata ɗan ɗuytatako la ta'khudhuhu sinatun wala nawm nangatamo ngorre nangatamo ɗoygol lahu ma fi samawati wa ma fil ard ko kanko jeeyi kala ko woni ka kammule e ka leydi man dha alladi yasfau indahu illa bi isni ko on mboni moyno tefa ka makko hara o yanali hara na e dugaye makko ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum imo andi ko woni kon yeeso maɓɓe e ɓaawo maɓɓe wala yuhituna bi shay'in min ilmi kamɓe tagaɓe ɓen ɓe hoyndata ko hunde e gandal Allah illa bima sha si wona yeru ko muuyi okkugol ɓe e hollugol wasi'a kursiyuhu samawati wal arda kursiyu makko on ko ɗum woni jullere makko nden no yaajani kammuli ɗin e leyɗele ɗen wala ya'uduhu hifzuhuma ronkintamo renugol leydi e kammu e ko woni e majji wa huwa al aliyul azim ko kanko woni towɗo ko kanko woni mawɗo joni noon o no jeeya e ɗin wonde ko hayyun qayyum o wuruɗo ko ñiiɓuɗo ɗum ko sifaji makko no jeeya e majji la ta'khudhuhu sinatun wala nawm o gongata o ɗanatako no jeeya e muɗum isbatul milkiya tabintinalngol mo jeygol kammul ɗin e leyɗele ɗen ha hande goɗɗo nodditaki wonde ko kanko mahi ɗi ma ko kanko jeeyi ko yimɓe ɓen woni e mum kon fof e koɓe wondi kon fof yeeso e ɓaawo himo humpiti nder e keɓɓaawo kamɓe noon hay hunde ɓe ƴellitaki e gandal makko ngal sina yeru ko holli ɓe o yeru ko haaji o holli ɓe o oɗo Allah jullere makko nden no yaajani kammuli ɗin fof bimana kammuli ɗin fof e leydi ndin si ƴettama waɗama ka jullere makko no wawi wasi tawi woni ɗen ko goɗɗum ƴettuɗa wano kurunda on feriɗa e burure ɗum no sellike yani wasi a kursiyu samawati wal ard arsi makko on kan no ɓuuri fof ɗum ɗon kadi fof arsi on no ɓuuri kursiyu on kan no ɓuuri kammu e leydi fof e ko woni e majji inna batsha rabbika la sadid o tabintinani Allah kadi nangal o inni lette makko ɗen no tiiɗi innahu huwa yubdi'u wa yu'id ko kanko woni fuɗɗuɗo tagu ko kanko ruttata ngu wa huwa al-ghafurul wadudu ko kanko woni yaafotoɗo ko kanko woni yiɗɗo jiyaɓe makko ɓen o tabintinani moɗo kadi sifa ghafuru e rahim e wadudu zul arsil majid ko kanko woni jon arsi tedduɗo fa'alul lima yurid gollo kala ko faala hay goto sakkata komo e golle makko ɗen hay goto landata komo ko gol al misalu salis misal tan mangal annubuwa ko annabaku ngun
wal aqida al islamia wasatun fi amri nubuwa aqida al islamu on ko hakkundejo e fiyake annabaku ngun falam tarfa il anbiya ila maqami l ilahiya aqida al islamu on townali annaba ɓen ha hewtini ɓe reweteɓe wano annasaranko ɓen towniri ni isa ha ɓe waɗi mo rewetere kama tagada ahlul milal fi anbiyaihim wano yoga e yimɓe dinaji fiɓiri fi annaba e maɓɓe ɓen kan nasara allazina wasafu lmasiha bil ilahiya wano annasarankoɓe siforoɓe ɓen almasiha ibnu mariam ɗum ko mema sella isa ɓe sifimo ko rewetere walam tanzil bihim ila mustawa safala min annas yani aqida l islamu on jippinali ɓe annabaɓe kadi ha e niwo jippingol ɓe ley wano aaden hunninani tum yani annabaɓe ɓen aqida l islamu on no waɗi ɓe ka hakkude feƴƴintingol ɓe ha hewta niwo allah e liɓugol ɓe kadi ha hewta niwo aaden ni tum yani annabaɓe ɓen ko yimɓe ñaamoɓe yara suɓaɓe kadi e hakkude yimɓe ɓen allah no hertinani ɓe tagwuli feereji himo wahayini e maɓɓe o hertinani ɓe nule o woɗɗintini ɓe piiji ñidduɗi few o woɗɗintini ɓe piiji wonduɗi e jasere fof o woɗɗintini ɓe kala ko watta ha goɗɗo doga goɗɗo ila e yoga e ñabbeli heeɓe ko nandi e mum o woɗɗintini ɓe kala ko kaninta goɗɗo tawa hulɓinaymo o waɗi ɓe ɓurɓe timmude e tagu mum kono koɓe tagaɓe jiyaɓe allah wonɓe rewde allah subhanahu wa ta'ala ɓe allah wahayini e hakkude jiyaɓe ɓen ko hewtina nulal makko ngal e yimɓe ɓen kon ɗo wiyete aqida l islam o hellaka annabaɓe o jippinali aqida l islam o jippinali ɓe ley fa tansibu ilayhim irtikabal mubiqat ha o dambita e maɓɓe faggitagol junubaji halkayɗi wa fi'ilal munkarati e gollugol añiniɗi wattiba'a shahawati e jokkugol tuyoji kama fi wasfi asfari l ahdi l qadimi lil ambiyai alayhimussalam wano ardi noon e sifa ko wiyete kon asfaru l ahdi l qadim ɗum ko woni koka deftel linjila nde ɓe moƴƴini ɓeynata kon sifrul qadim maɗo sifrul ahdi l qadim yani ko wiyete sifru ko ɗum wiyete ko kitab ko deftere ɓe moƴƴini ka deftere maɓɓe ɓeyna sifru ruya e sifru ayuba sifru lawiyin sifruji ɗin ɓe moƴƴiniri e nder deftere maɓɓe nden ɓe maari sifruji buy sifru ruya sifru ayub sifru lawiyin sifa ɗin sifruji ɓe moƴƴini ko ɗum allah no sifi fi mum kadi ka alqur'ana kal himari yahmilu kamɓe kadi ko noon sifruji maɓɓe ɗi woni ɓe maari sifru takwin ha ka hatti joni noon ahdul qadimu on ko ɓeynata kon tawreta maɓɓe kiɗɗo on ko wiyete kon ka tawreta ma ɓeyna ɗum old testamental sifa noon koko hiɗɗi kon hiɓe sifi noon hiɓe sifori noon annabaɓe ɓen wonde annabaɓe ɓen no wayi wa yimɓe luttuɓe ɓen ɓe bonnay ɓe waɗay junubu ɓe waɗay tuyoji ɓe piiji ɗin fof hiɓe sifori ɓe kamɓe annasarankoɓe ɓen e alyahudi ɓen hiɓe sifori annabaɓe ɓen wano yimɓe luttuɓe ɓen ni ɓe seninaɓe ɓe laɓɓinaɓe ɓe ɓanta fi maɓɓe hiɓe liɓiriɓe ni bote ɗiɓi bote maɓɓe wa innama al anbiya o fi aqidati l islam amma noon annabaɓe ɓen ka aqida l islam basarum asfiya ko yimɓe suɓaɓe anzala llahu wahyahu alayhim allah jippini wahayu makko on e maɓɓe allahu alamu haysu yajalu risalata ari ka ngol cortewol wiyetengol suratul an'am wo ko allah andi kon to watta nule makko ɗen o suɓi noon e ɓe annabaɓe o waɗi ɓen nulaɓe o suɓi e yimɓe ɓen annabaɓe o waɗi o nuliɓe wa jaalahum uswatan li atbaihim o waɗi ɓe ñentinteɓe jokkuɓe ɓen wa asamahum min qabaihi dunub o reeni ɓe e junubaji kanuɗi wadani al amal e golleji lowɗi golleji ñidduɗi yani annabaɓe ɓen allah no reeni ɓe ɓe faggitata ko junubu kwa noon kadi himo reeni ɓe golle hoye ñiddu koye ko tawata kon waɗay ha yimɓe doga ooti e ko nandi e muɗum
almisalu rabi misal nayaɓal ngal ko hollata kon wonde aqida l'islam on ko aqida hakkundejo wayi aqidatu wasatin fi qadiyati l irada al insaniya aqidatun wasatun ko aqida hakkundejo e ko yowodiri e haaju e faale neɗɗanke on e ko neɗɗanke on miijoto kon hakkunde ko wiyete kon aljabru wal ihtiyar aljabru wal ihtiyar ko fedde goo no woodi innuɓe wonde allah ko fortuɗo tagu ngun yimɓe ɓen marana hoore mum hay hunde no darori ni ko forcete woni yaane e piiji ɗin fof ko ɓen wiyete jabriya ɓen ɗon no ko aqida maɓɓe wiɓe wonde banu adama wawana hoore mum hay hunde o wawata suɓanade hoore makko hay hunde o ƴettanta hoore makko desidugol fus o suɓata ko himo dari hakkude ko allah woni mo yanude waɗinamo ko waɗa ko fof kala ko watta kon ko allah woni mo waɗinde ko ɓen wiyete jabriya ƴettuɓe ko wiyete kon sortugol suɓagol e juuɗe makko kanko neɗɗanke on waɗa mo forceteɗo wakkuɗol accitirangol ni ka weeyo henndu no yirtinangol nano e ñaama ɓen wiyete jabriya ihtiyar ko ɓen ɗon inni ko yimɓe ɓe woni suɓanade hoore mum golleji mum ɗin allah ala muyude hay hunde ko kamɓe woni tagude golle maɓɓe ɗe ɓen inni allah ala muyude fus yimɓe won tagande hoore mum golle maɓɓe ɓen ɗon kadi ko ka mutasiliyanko ɓen ɗum ɗon ɓen fedde ɗon kadi woni l'islamu on noon aqida makko on aqida l'islamu on ko aqida wonɗo hakkude ɗiɗo hakkude ko wiyete kon jabru e ihtiyar fedde winde nden neɗɗanke ko majbour nden ɗon ko fedde woɗɗinde aqida to ahli sunna wal jama wi ɓen kadi neɗɗanke ko muhayyar yani o suɓanto hoore makko ko faala kon ɓen ɗon kadi no woɗɗodiri e aqida ahlu sunna wal jama aqida to ahli sunna wal jama on no tabintinani allah muyɗe hunde watta ka laamat ka tagu makko ko muuyaade e hoore noon himo yamiri ɗum ɗo yo waɗe himo yiɗi ɗum ɗon himo haɗi ɗum ɗo yo waɗe himo añi ɗum ɗon kono jonni neɗɗanke on wawgol suɓagol sabu hakkille makko ɗen o suɓo ko kaani kon o annda ɗum ɗo no kaani o suɓo ko moƴƴi kon o annda ɗum ɗo no moƴƴi o yaha hakkunde ɗon yani aqida to ahli sunna on ko hakkunde ɗo woni hakkunde jabru e ihtiyar amma aqidatul mu'tazila kamɓe ɓe inni neɗɗanke kanko on tagude golle makko ɗen allah ala muyude hay fus nam fahiya tuwafiqu lfitrata salima wal waqi al musahad aqida l'islam on ma ɗum aqida ahlu sunna on imo hawrodiri e tagude neɗɗanke selludi ndin hella ka liman e ko suta kon ko tawata ko ɗum tigi ko noon tigi woniri ko ɗum kañum kadi suta fal insanu fi dairati amalihi l ihtiyariya hurru neɗɗanke ko gasata suɓade kon ko ndimo e muɗum mas'ulun an nafsi ko landeteɗo fi hoore makko e ko wawi suɓade kon wa amalihi e golle makko ɗen lahu an yaf'ala wa an yatruka no wodanimo waɗugol ma accugol kama tashadu bidalika mi'atun nususi l qur'aniya wono seedori ɗum ƴiye alqur'ana temeɗɗe allati tuqarriru hurriyata l insan ɗeɗe no tabintinana neɗɗanke on ndimankaku makko wa mas'uliyatahu an amalihi e landitorede mo fi golle makko ɗen ko golli kon ko landitorteɗo wono allah daaliri ni kullu nafsin bima kasaba rahin neɗɗo fo neɗɗo ko nangitirteɗo ko waɗi kon walakinna al insana kama huwa al waqi kono neɗɗanke on no woniri noon laysa mutlaqul irada yani o acciraka wellitugol faale makko kamilal ihtiyari jogiiɗo suɓagol timmugol yafalu kulla ma yasa yo waɗu kala ko o faala wa nahfisu kulla ma yuridu yo siinu kala ko o faala islam on aqida ahlu sunna on wona noon accitiri neɗɗanke on waɗugol ko faala o fal insanu laysa musayyaran neɗɗanke on wona ɗo naɓireede no faalirawo yani hara ko forsaɗo fa hasb kama yaqulul jabriya wano wiiri noon ɓe jabriyankoɓe innuɓe neɗɗanke on ko forsaɗo himo wawi wa fure yeeso looto on ma ɗum himo wawi wakkuɗol wongol hakkude e hendu wala muhayyaran fa hasb wona o suɓinaɗo kadi ɗum ɗon tum kama taqulul mu'tazila wono mu'tazilankoɓe wiirini innama huwa musayyarun wa muhayyarun ma'an oɗo neɗɗanke ko yanaɗo ko suɓinaɗo kadi nde wotere himo wondi e mum
bimana ikhtiyarul insani wa masi'atuhu fawqaha iradatullah, yani suɓagol neɗɗanke on e faale makko on e muyɗe makko ɗen kanko neɗɗanke on, muyɗe Allah ɗen no e hoore faale neɗɗanke on, wa masi'atuhu wa ilmuhu wa hikmatuhu, muyɗe makko ɗen haajande makko nden e gandal makko ngal e hikma makko on no e dow faale neɗɗanke on e suɓagol makko ngol. ko ɗum waɗi si o daali wa ma tasa'una illa an yasa Allah, on wawata yiɗude goɗɗum si wona tuma Allah yiɗi, on wawata wadde goɗɗum si wona tuma Allah yiɗi. ko tuma Allah yiɗi o si yiɗon on wawata feƴƴitade Allah bi mana e muyɗe makko ɗen. yani aqida l'islam on ko ɗon ɗen ari e hakkude ɗi aqidaji bonɗi, aqida mu'tazila e aqida wiyeteɓe ɓen jahmiya, ma ɗum aqida wiyeteɓe ɓen ahlu honno wiyete ɓeɗo yimɓe feddeji ɗi tawata ko yimɓe oñiɓe ka miijuji, wano mu'tazila en e ko waɗi mo maɓɓe ɓe fof komɓe gollirde haqqille ɓe acca ɗon jiyeɗen. Nam mo addi ɗo taaliq o inni ayatal kursiyu a'zamu ayatin fil qur'anil karim. wo o aya wiyeteɗo ayatal kursi ko ɓuri mawnude e ayaje ɗen ka alqur'ana fou, lima jama'at min usulil asma'i wa sifat, saabu ko mooɓi kon e lasɗiji inɗe Allah ɗen e sifaji makko, min al ilahiya wal wahdaniyati wal hayati wal ilmi wal qayyumiya wal mulki wal qudra wal irada. o aya ɗo ka kanko goto on tun himo mofti sifaji Allah ɗin e inɗe makko ɗen e gotimbaku makko ngun, e sifa gurdam makko ɗan e andal makko, e tabitugol e gurdam e andal, e tabitugol jeyal e laamu. ɗum ɗo fof e kattanɗe e muyɗe o aya ɗo no muuɓi ɗum ɗo fof. fa hadihi usulul asma'i wa sifati, ko ɗum ɗo woni lasɗi inɗe ɗen e sifaji ɗin. ko ɗum waɗi si o aya ɗo ko a'zamu ayatin fil qur'an, ko aya ɓurɗo mawnude e ayaji alqur'ana ɗo. o wi alqayyumu bimana alqaimu bi tadbiri halqihi, ko daraniɗo fewjugol fi tagu makko ngun, fi ijadihim wa arzaqihim, ka wonnugol ɓe ka arsikugol ɓe, wa jamii ma yahtajuna ilayhi e koɓe mapori kon fou. la tahuduhu sinatun wala nawm, taqaddama tafsiruha, ɗum ɗon addinokke firo mum. illa bima sha wa humul anbiya, innugol wa onno ko daali kon la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha, ko annaba ɓen o hokki ɗon gandal makko ngal tatana heera ni ngal jaati makko kin ka andugol ko wirni. wa humul anbiya wa rusul, annaba ɓen e nulaɓen Allah no ƴellintini ɓe gandal makko birnidi seeɗa e muɗum. liyakuna ma yutlihum alayhi min ilmi gaybihi, fiyo taw hara ko ƴellintini ɓe kon e andal birnidi makko, dalilan ala nubuwatihim, ko dalil e annabaku maɓɓe ngu. ko ɗum wiyete mujizaji ko hokki ɓe kon e andugol ko wirni, ko dalil wonde ko kanko noli ɓe. la yauduhu ay la yusqiluhu teddantamo, wala yujhiduhu tampintamo, wala yasukku alayhi sattantamu. hifzuhuma on ay ko hifzu samawati wal ardi, renugol kam ngun e leydi. Naam. aywa alghuluwu ko fantingol, yani feƴƴintingol, waɗa tagaɗo on ni o taguɗo on. joni waɗa wasi tawi o tagaɗo ɗo no wawi wadde ko herani Allah waɗugol kon. wano ɓe annasarankoɓe wiiri ni Isa ko Allah, ko ɗum wiyete ghuluw. nulaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam no haɗuno ɗum o maki, la tatruni kama atrati nasara ibnu maryam, wota on ƴettam townon mi haka kam waɗon mi pilasi Allah, wono annasarankoɓe ɓen ƴettiri ni Isa waɗi pilasi Allah. ko ɗum wiyete ghuluw, fantingol, feƴƴintingol. wattajiridu ko telɗingol mo, yani salto ko woni moggo makko kon e inɗe sifaji ha laaɓa pos. inna Allah ko alimum bila ilmin kadirum bila qudrat, sifa ɗin haalaji, yani telɗingol mo e sifaji makko ɗin e inɗe makko ɗen. yani Allah telɗintake e sifaji makko ɗin e inɗe makko ɗen, yani aqida l'islamu on fantinta kañum kadi ha feƴƴintina e hoore yimɓe ɓen e annaba ɓen, ko tawata hewtinayi ɓe ni o ka ɓe hewta. gollugol golle Allah ma andugol birnidi Allah. almuhabatu ko yiɗugol. Naam, ko ma khudum min al hub. Na
on eyo asfaru on mi inni ko defte kono ko defte taƴaɗe e nder defte iɗa anndi jooni so a ƴetti ɗo jooni deftere wano bouhari e misal ɓe wiyete toon kitabul iman kitabul wahay kitabul iman kitabu tahara kitabu ko sifa ɗum ɗon ko kitabu on mabhasu on no e nder mum faslu on no e nder mum kitabu on ɓuri janɗude faslu on hikki ɗon aroya noon mabhasu on en faami kitabu on ko wiwgol jooni deftere hunde kaari kono hara ko e nder deftere goo ɗum ɗon woni kitabul aqida kitabul iman kitabul wahay kitabu salah kitabu siyam kitabu kaza wa kaza ko ɗum wiyete asfar on asfar noon ko e nder kitabul mukaddasi on woni ɓe mari toon asfar kamɓe kadi no wawi wa adresse ji ɓe mari sifru takwin sifru ruya sifru lawiyin sifru ayuba sifa ɗum wiyete on asfar ko ɓe mari asfarul mukaddasa ko ɗum ɓente asfarul mukaddasa qadiya ko hunde tunde tawata ko won wiwgol joni probléme hunde kaari yani mouradu hunde kaari qadiya on ko mouradu nam ɓeɗo no lanndi wo goɗɗo waɗa ko boni ha gayna inna Allah muuyi ko goonga Allah muuyi yo waɗu ko boni kon par ce que hunde wata wadde hara Allah muuyayo waɗ ko ɗum ɗon sendi a haqidatu ahli sunna on e haqidatu ɓeeɗaɗen yimɓe wiɓe jabriya kamɓe ɓenni ko banu adama waɗi o ko Allah forsimo waɗi o marana hoore makko feere hay fus bi mana o tooña kala so o nanngoyama o lettama o tooña ko Allah waɗinimo ko waɗi kon fof joni noon Allah muuyi yo waɗu ko boni kon kono o forsali mo ha o waɗi kon ko boni ko waɗi mo jonni mo hakkille hollayɗemo ɗum ɗo no boni wattake sa yimmi ke ɗo joni a bantike oɗo a wi ko Allah muuyi yo bantomo ko gonga o wiya way ko gonga Allah muuyi wiyam yomi bantomo ɓay ko kanko jonninmi junngo ko kanko jonninmi faale waɗugol ko gonga kono himo jonnuma kadi hakkille anndugol jaggitugol e hoore goɗɗo wattake ka himo yeetima kadi wota a jaggito e hoore goɗɗo ɗum kadi ko kanko muuyi ɗum joni noon ɓay a woopi ko o muuyiɗa kon o haɗuma a okkike e ɗum ɗon o muuyay kadi ha junngo ma ngon an kadi bante ma yeeso ma ngon bante ɗum kadi kanko muuyi yani ɓen jabriyankoɓe ko yimɓe faljuɓe kono hari e sahay goo eɓe suuriya hari ha joni noon yimɓe woodi aduna on goy miijoji maɓɓe no woodi innaɓe kooni o ko Allah muuyi tawi noon goɗɗo no ɗon ko qaadi ko ñaawowo jabriyankejo tawi mo fiɓi o aqidatul jabr goɗɗo e goɗɗo haɓi oya barmini oya ɓe ari noon ka on ñaawowo yo o ñaaw tawi noon ɓe ɗiɗo noon ñaawowo on wo ñaawante bonnuɗo on woɓe fof ko jabriyankeɓe oya ko ahlu sunna wona o jabriyankejo ɓay o ari ñaawugol oya landimo ko on bonel ma ya barmin o ñaawowo landi oya o inni o min mi wawana hoore an hay fus ko Allah muuyo mi barmimo mi barminimo ñaawo on tawi ko jabriyankejo o inni ko gonga o wawana hoore makko Allah muuyi o barmin oya o barminimo lanni ñaawore lanni ñaawana ɗon inni awa gasi joni en fotti en famodiri ko gonga kankadi o immi o ari o barmini ñaawo o ari o yewti o barmini ñaawo ñaawo on inni hay ko waɗɗa o inni oy ko Allah muuyi yo mi waɗu mi waɗi ɓay goɗɗo neɗɗanke ko forcé teɗo min kadi ko Allah forsimi yo mi waɗu o ñaawore lanni ɗo kadi ɓe anniri noon wonne gasirtano yani banu adama no mari hakkille ki hakkille ko kiyonimo nanngude siko feetuɗo o nanngatake si Allah itti hakkille e goɗɗo
o nangirtamo fi ko inni yo waɗo o waɗaani, o nangirtamo fi mo acci waɗugol ko wi'a yo waɗu, o nangirtamo fi mo waɗi ko wi'ata o waɗu. ko wanno waɗi hakkille ɗen sortama e makko, o sennidira ko watte ko accete. amma marɗo hakkille o ko taklif on koye hoore on ɗon woni waɗe. holu waɗi Allah watta taklif fawa mo goɗɗum waɗu ma accu hara o mara hakkille. so jonnali mo hakkille o fawatamo. holu waɗi goɗɗo fanni hakkille makko ɗen ƴoƴali o landatake, sari a nangatamo fi hunde taw ka julde ka korka e ko nande e mum ko tuma o helli fasi ɗum fof waɗi ara hakkille ɗen ƴoƴi. si ɗen hakkille ƴoƴuɗe kadi wirnike fewno kadi wirni ɗon o nangirtake kadi hay fus. si ɗe iwi ɗe yahi fanni ɗe iwi kadi yahi o nangirtake hay fus. ko ɗum waɗi si Allah no jonni mo hurriyatul ikhtiyar, andugol ko waɗete e ko accete, o anda ɗum ɗo so waɗi nafaymo, ɗum ɗo so waɗi lorraymo. hakkille ɗen no wawi mo darnude ɗa, so yalti ɗo joni mo yahude ɗa, hakkille ɗen darna mo ɗon enen. ko ka juulirde mi yarata, ka ko ka baaru beere mo wawi darade hakkude ɗon ka. hakkille ɗen hollamo ha ɗiɗo ɗiɗi ko ka juulirde woni ko moƴƴi. o suɓo argol ka juulirde, Allah yananamo noon o ara falamma tadaw zidnahum huda. ka ko ɓayɓe ɗaɓɓi fewugol, Allah ɓeydani ɓe noon peewal, Allah walli mo ari. falamma zagu azaga Allahu qulubahum. innu ɗon moodi yomi wakkilo tum mi yaha ka beere nden woni to, on ɗon kadi ɓay o fokkiti seytane cuɗanimo ɗum, on say Allah e accidi ɓe. kala Allah accidi ɓe, ko ɗum wiyete hidlan, woppede. kono ko hakkille ɗe woni suɓade laawol moƴƴere nden e laawol bone on, annabaɓen ko woni nafa argol maɓɓe. si tawi no haramo be no waɗinte woni ko waɗi ko fowni o force haray no nafa komo annabaɓen ari ɓe addana defte, ɓe yeeta yo ɓe yamir ɓe haɗa, yo ɓe yamir ko moƴƴi ɓe haɗa ko boni. kala boneji ko ɓe tawri yimɓe maɓɓe ɓen ɓe accina ɓe, ɓe yamira ɓe ko moƴƴi yo ɓe yalto e boneji. joni noon ko ɗum ɗo woni nafa aqida on, ko ɗum wona Allah imminiri annabaɓen yo ɓe ar ɓe laɓɓina aqidaji yimɓe ɓen, ɓe acca ukkagol e golleji bonɗi e fiɓugol piɓle bonɗe, rewgol ko hendi o, fiɓa ko hendi o. na 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 nihalu ko nodditale ko goɗɗo tun jooɗoto noddito hunde kaari, nodditotoɓe annabaku, ma nodditotoɓe waliyaku, ma nodditotoɓe almadiyu yaagal, ma nodditotoɓe piiji ɗum fenade, ko ɗum wiyete nihal. goɗɗo noddito goɗɗum nangina ɗum yimɓe ɓen, ɓe jokka ɗum, ɓe yewtira ɓaawa makko, ɓe rewa mo, o waɗina ɓe kala ko faala, ko ɗum wiyete nihal. kala ko fefinda kon e diinaji no wiye nihal. na na ɓaawa darso on accen ha darso langa. na aslan zihniyan, yani ko follugol follande hakkille yankore, ko a jooɗoto tum miijitoɗa ka hakkille ma, inna ɗum ɗon a itti. wasi tawi ko an woni sar inde, mi itti hunde kaari, wona mu'tazilankoɓe ɓen ittiri ni sifatul ma'ani e koyo muɗum. na assarimu ko wiyete sarimu ko wano kaafani, si tawi woni ɗen iɗa wawi